Inyathi Report. Angisenabala sengiplan okwenqonde ngakabangi uthando nanempatho kimilone laphumayo sendabeni ezingisithayo. Why you think ungasalibambi SMS engithumayo awusayiphendula usuyangizima hleze ngikhaliswa uthando ngithi kuwe ngithola umphathi inyembezi ziyagobhoza ngihleze ngikhihle sikanandi inkumbula into engishisayo ilona kuthembe ngisele nayo. These are words from my heart ngaqelela usayimbali kodwa manje usuthenya uyangididisa udlala ngami kodwa ndaba umsithelene obeyithemba lenjabulo lapha ekhona ngicela buyi bayakhala nabantwana bathi umama sewasilahla. lapha mntakwethu misiqala nje ngishana amakholi uziba ama-message ami ungiziba impela nga-WhatsApp weka Facebook ayikhulumeki
into zamahala